Hindi nga rin din irugi papagayam ng iba sa nato LAGIP tinapalabas ni pagayam tingang Cecile iti Lawag City. Sa ngudahin nga rin ti surat, Dear Manong Nemy, kunada Manong Nemy iti biyag ket kaslapilid agpulpulihos. No ita kadada ka iti baba ket posible ng tumbigat iti masangwanan nga aldaw adda ka iti tenga o adda ka iti tuktuk. Libre ka no tagarapaap ket no agarapaap ka ipaypasumon. Kada kiti nakurapay kas kada kami sang kasapulan sang kaapuyan Manong Nemy anya tinamnaman tayo nga rapaapen tayo. Sang kadi nga tinang siluwan-wan panagbihan. Irikalkalingan na lain. Dagitin tupay na ipasngayan nga nabaknang kahit kayat dan tupay lang tibumakbak nang. Anan tulagi din dagitin nakurapay. Didagadi nga ta arapaapen iti sumaliwan-wan. May sakman kada kanigang kanayon agdingdingig kada ito nga programa kat naawis sakman Manong Nemy tayo buray kumamet dati pakasalitaan tibiyak ko kinayat tajak tupulos malipatan iti uray kaanuman. Kasi man nga rod Manong Nemy nga rugiyak taglagip. Iri sumang petak dito balay Manong Nemy manipo dito tiyandaan nga pagtrabahuak akas aglako Manong Nemy itinateng. Tada pwesto ni Auntie Isabel iti vegetable section iti tiyandaan dito Lawag. Agdaydayo mo dumanen ni Nana nga nasang petak, idinto talaga kakabsat ko nga agbasbasa di high school, ket agbasbasa da ti libro, uno agas assignment da, Manong Nemy, da junior, kastamoteng kani Edgar, dua nga lalaki, di kakabsat ko. Idinto Manong Nemy tayo di paggraduarak ti elementarya, ket nabalo ni Nanang gabuta nakagat ti ulig ni tatang iti papan na panang ruot tarakan na idi abaka tagbangbang kaglaeng ni tatang Manong. Manibod mo din Manong Nemy ni Nanangan tinangisakad ti panagbiag mi nga talo nga kakabsat. Babae ni ti panangitultuloy na nga mapanagangkat iti rateng sana mapanisurso nga ilako iti depar na ti daya nga paset iti Ilocos Norte. O nasaan kat ikan ti angkatan na sana mapanailako. Laging ka nakapagdurpusak Manong Nemy ti high school kat saan akon siyempre nga nagbasa pa iti college. Inalanak ba ti ni Auntie Isabel Manong Nemy akaduwa ng aglako iti nateng iti pwesto na dito tiyandaan iti Lawag ti vegetable section. Malipo di aging kahanagitoy nateng ti or-ornusek nateng ti laklakok ket nateng ti sidsidaen mi. Nan, inyawanin ti kadandara yung mudom nyo aya. Diyak ka di ko nagdaydaya mudom ket iti subangpet ket doa kakabsat mong manibot sa di eskwela ket ini nakasukat dan napandan naki basketball kada anyaman di tang raramidan da. Imbes ko mga tumulong dito unig ti balay, diablo. Kita agas assignment da bata na. Wala na napang ko na banida. Napang ko sinuksok ko nila. Ay, biya kaya. Tun ka ngumisanso na tao. O anit isang pet mo si daan. Niya kumapit tinam naman yun saan nateng manen. Nga bali at ginatang ko nga sa half kilo nga tilapia. Mabidlang nagtagsukatak kalbasan na kit asikasug na tilapia ta ipritok tayo isagpaw tayo iti tabang nga utong nga makamatisan. Napilangan da si dayan tayo libre deta utong tayo napayawid ni auntie kan kastamutan di magasang matan di half kilo nga tilapia. Alalalag haro din nagsukat. Si kasum deta si kantot mangituloy nga gloto orita nakapali na yakot. Ngalawan nang di ka nagpungpung to, di ka nang agmismisuot, di ka nang ma-stress, ma-depress. Lalo nga bumakit kayo. Napapanan ako mga jak bumakit nga rod, alaman. Abay, awanan ti panggip yung mag-iasawa. Ay, ito lamin, mga alak lang ti buong ti olok.
Idi nakaluto akon Manong Nemy na yabakon dagida kakabsat ko graman kininanang kat siyempre ninanang tinangida ulo iti sanggabasit nga kararag. Kapanang idaw-dawat na sabi ko dan tumit lang asenso ti biyag mi. Iti panangkid daw na ti panakabindisyon di taraon nga na dasar tap nagbaling nga na isot mang datipigsa ken kired mi mga nung karag iti pagrebangan mi ken kastamat na iti panagserbi mi iti Dios. Sada kinid daw Manong Nemy ti panang trabay ni Apo Dios kada kami iti daytoy ngagpatnag. Adan iti Cecile dagiti duwa nga kakabsat ko Manong Nemy. Iti tadakmet iti salas nga cellphone ti sakit kita man. Iti umasadag man ni nanang kanyak. Kumusta anak? Gusto yan unang apa ya? Kumusta dagiti agar-aram kan ka? Apa kahit yun nga magkiasawa? Kumusta kita? Nasin na kita agar-aram. Speaking of aram, ay susapo. Apa nang? Sino na nagtugtugtog? Damagin nyo sino? Sino dahi ta? Nana, ni Cardo dahi to'y. Isus, Cardo. Dabay, bagam Cardo. Sabihin. Ora pagbitak lahing. Kahit ko lang makita ni Cecile. Nalala. Kasangon deta Cardo nga garaaram kang ka. No apikid nga iso tagpasyar nakadado ko man dikiti lalaki dita mang pasyar kang ka. Ni pa'y Cardo. Nanang matapi ko nasingpet ba ni Cardo nagagat susus talamin. Te kumamit ti ororay kumamit ko may mang pasyar kang ka. Kita etay di kotse kotse kumatagsardeng dita sangot ti balay. Susapo. Game kurung met kanagsardeng sumit lagayam nga daragsardeng kurung ni met gayam Cardo. Inanang met alay nak masilid ko nak maturo kan makamukan kini Cardo. Indukat ko tiri daw Manong Nemy kada day nyawat na flowers for you. Ay sabong ti karabasa. Ay, dumbigat ko tasot mga braw. Haan. Ay, palnao mo to. Agbalin to palang fresh teta. Ay, sumber ka, Cardo. Manong Nemy dya ka mo na pagkatkatawaan naklaing ni Cardo tasapong kidinte karabasa nga talo akar nga nalapsat tinted na imbes ko mga 3 red roses. Kaya sayangan nila siguro tigatang na idinto ta dapan na siguro ninatang datang ang sabong ti karabasa na itibigat mahamot pa yung nalaylay kanong ninatang na ito yung sabong ti karabasa dinamag ko hindi ta makatugaw kami itibigat tapik na samping nga nalaylay gabos na kasta ti kayarigan ti panagayit ko keng ka Cecile saan to pulos nga aglaylay saan to pulos nga grupsa saan to pulos nga agbalbaliw ken bumaaw kasta't panagayit ko ken ka Manong Nemy kadagita mangmangig ko ken ni Cardo ket siyempre matugtog makulding ti pusok hindi pa lang basbasa kami ti high school Manong Nemy nga dan madlaw ko nga nalimid nga panagayat ni Cardo kaniya ngam kabot agbasbasa kam siguro pa lang ti high school ket saan na nga naibaga. Agbadpada kami nga saan nga nagtuloy Manong Nemy nga nagbasa iti college tagbadpada kam lang iti kasasad ti panagbiag nang runa kanyak manong taulil akon ti ama sabagay isuna ulil naman ti ina ti met ama ti adda kadakwada manibud met idin Manong Nemy tinulungan ni Cardo ni tatang na nga nangasikaso iti bangkag agmula tinateng tapasaray sa jay ti na mapanpagangkatan ni nanang ti mapan na ilako. Balod ang agpadpada kini Tata Tomas nga ama ni Cardo. At apakit atap da idi Manong Nemy nga isuda iti agkagasawa da Tata Cardo nga ama ni Cardo ni Tata Cardo Tata Tomas nga ama ni Cardo ken kastamat ang kininanang dagpadpada da nga balo nagsaruno na tayo di kita asawa da
natay ni Daddy Tatang Manong Nemy ti bulan ti Marso nakagat ti uleg. Idinto ta bulan ti Mayo Manong Nemy di matay ti ina ni Cardo. Gaboy ti panakadisgrasya na. Para naggadanda Manong Nemy nga balo karedi nga tawen. Kamusta man ti pa nagtrabaho? Medya naglako ti natin. Oray no ma-enjoy ang madlang. Kawan ha? Oray no ado na kita may mang paspasyar kang sadyay. One mat. Ay kamusta gayam ni Maricel nga kasinsin mo? Apa nga nalagip mo ni Maricel? Ni Maricel Manong Nemy kasinsin ko ket liman lang ang balay ti baet manipod balay miking gati balay da. Da kami nga kasinsin idi tinasinged idi adakam ti high school manong. Yung naggraduar kami nagpadpada kami met kasanga nagbasa ti college ngam siyempre ka sales lady iti may isang department store iti mall. Duwag rabuatak gumapan ti tiyandaan gagangay lang terawatek tenak ngarod aglako ti nateng. Tiyandaan lang Manong Nemy ti pagtrabaho. Idento tanong makasamay ko ngagpasentro Manong Nemy ti kasinsin ko nga niya Maricel ket wow. Sexy. Do agabay kami Manong Nemy kasla dunya isuna ket siyak ket katulong na. Siyempre ada di gondaway nga kunada. Ay, pag pinustahan tayo, dakay nga kasinsin, ha? Nasay-say at tutibiyag ni Maricel ng mitisika, Cecile. Siyempre, hindi kasta nga lang ni Maricel. Babak nang ti agarim kang kuwana. Ketsika ngay. Nakurapay lang ti agarim kang ka, Cecile, hindi kasta nga langam. Nga kastamat Manong Nemy ti may isang iday-daya mudong no kwa ni nanang. Haya po ay takasado nga daasen so tibiyag ada anak ko nga inauna nga babae nga iso kumat mangyaon tibiyag me ngay masusa po. Ay hey, ni nanang madapay nga problema yung kanya kaya? Anya katao man no baliwam ti trabaho. Tap no di kasta kita adarantam nga adarasun tap no agpaseksi ka. Sumrag ka mat nga white dress. Uno, sales lady. Agtrabaho kay Tibol. Saan ka kita tiyandaan nga yapo? Inanang met. Ngayawang met gamin tirason. Tanog pa sexy ka mapanaglako tinateng. Didakan to katawaan. Kano tiyandaan lang ti ayan mo. Sino kumati may saroong dita nga baknang nga makasirpat keng ka. Ngimno dakit Timol. Akit papapanan di kidi babaknang. Kaya siyempre, ada sa diya dakdakkel ti posibilidad na ada makasirpat kang kaabak nang. Nanangay na, Cecile. Sikat dinamnamay anak ko nga mangyaon ka na tayo tirikat. Iso nga agpa usaram ta utek mo. Ay po aya, marigrigat tayo lang aruden. San tumakiasawa ka ti para tayo marigrigat. Kasanot asenso tayo. Agtalin na ed tayo dito yung baba. Saan tayo pulos nga ngumato? Manong Nemy, idagpakadan ni Cardo. Intulod ko isong na Manong Nemy, itiri daw siyempre, irigaman na ti imak sa nakinawid ka na para ako pagkangkuhan. Cardo, diyan kaya ti kasta? Di kanto nung dito no. Cardo, Manong Nemy, sinipat ko ti pingping na ngam saan nga tong pa. Nakatartarantado ka. Raman akong dagi di bibig mo. I love you in akong sweetheart. Sweetheart tarupa. Unta na? Unta ko man. Narakop ka kaninagkahon dagi di bibig mo. Iso nga untan. Iwaragawag ko doon. Ipadamag nga adan nagkinawatan dagi di pusutan, Cecile. Kadagpay Manong Nemy padbata magbetan ni Cardo nga dan nagkinaawatan dagiti puso mi.
Nga day nga banag siyempre na idanon kininanang kat sinalangad na. Ay, Cecile! Nanang, ada, agsalita taman. Agtugaw ka. Agtugaw ka, agsalita ta tinalapat. Nanang met, maturog ka, orida kayo, maturog kayo matan. Agpaso ka dito may warwaras ng damag, ha? Ganyan nang. Nga, inaklon mo na dyan, Cardo. Inaklon mo. Awang peti pa nang ibagag ti I love you too. Ngem idi na uding nga may nakpinasya ket nabisito nak ngamin. Anya? Yung bigla nak na inarakop sana inagkan nagiti bibig ko. Intuyek mo ten gaga. Nanang met. Anyo ko ti question nak ni Cardo ket na singpet. Nagagat. Oh, singpet, gagat. Abi nga di mo tulad ti kasinsin mo ni Maricel. Manen, nanang, manen. Katawan! Isak nga inaagad ikalikagom kumatiya sa ti biyag tayo. Ket si ka nga iti aramatek nga si ka iti tulbek tapno umasenso ti biyag tayo. Ano iti kayo masawin? Balewam ti trabaho. Tapno umadamat na bak na nga agaram kang ka. Di mo tuladan ni Maricel. Di mo mandamdamag nga adamang itulturnog kang kuana nga dekotse nga mapanmang dagdagas kang kuana jemol sa nagkuyog nga mapan agdider galpasan na itulnog to na nga Eric nga nakakotse nga danto bit-bit na nga letson manok kada crispy pata kanda dumapay nanang mataya po aya susaya ayo na Cecile anak ko di ka pa pinaumang ang tinarigat na panagbiag tawagam ni Maricel tagsalita kayo tabarbaring numatulungan na ka barbaring no adamat may rekomendar na kayong nga dekotse nga mga aram ken mang nubyo kayong ka mga asawa kayong ka ay tikat kinalaoy ni nanang agsauho nak tinakem kumanong kasla armalay susapo siyempre ganiti silid na kat malagib kong agpeso nga tawagan ti kasinsin ko nga nagbaling nga best friend ko Manong Nemy dadakam ti high school ita ngamin nga babalasan kamin nga posible nga makaanyaman nga oras ket adanton asawa ti maysa kada kami kasla kamla saan mateng nga gamam mo gapo nga ta may gadget ti trabaho mi gapo nga ta may gadget ti langami tinawagak ti cellphone na Manong Nemy ket nagring sinong bata nga dagos cousin my best friend my best cousin nakatawag ka man sika tadi ka mala tumawag kanya gapu ka di taglaklaw ko akla tinateng ket si kaget adda kay ti a department store ngaglaklako iti anatlako yo accessories dagiti alahas dagiti nangingina alahas no makita mo lang ko makasin no natlagak no kasta nga isuot ko dagiti alahas siyempre mabalim mati umutang iti alahas nga lako yo sa mo tentinagan. Oo, tentinagan. Nga utang na gito yung alahas ko. Ginatang amin ni Eric. Sikawat. Aman. No basta, ipod no ti damag na talagang itultunog na ka ni Eric. Well, ka din napasamak ka na kayo? Dandanin. Your oracle birthday ko. Ay, wala sa nagayam ng birthday mo kasi na. Advance happy birthday. Isu ti gastos. Maangay iti ba isang class nga restaurant. Anya? Hindi, basit na kita makaumay. Kito na, 150. Uy, adulat ta adulat na kita kabagyan na. Amunak ton ka na parents na kan kabagyan na. Kan, agaya bak tumad dito yan. May sakang tumad ngumay. 150 nga tao sa nga gasot kan ko na 50 kanya o mairaman kan kada 50 iramong mo tendaan ti kan dagiti duwa nga kakabsat mo wana indun birthday mo tayam amok tumaten kang katagbadin nga kayong mo ni Eric ket nagdinamag daytay ti lugar mi Manong Nemy ket nagdinamag na amuan ani nan makidam ti anya manen nang ni kasinsin mo nga Maricel. Ay na po, kasto ni ti panang kantyaw kanyak. Dagiti naganak kang kuwana. Ay na,
makaasawan to kanon ni Marisel nga anak day tibak nang kat siyempre mairaman da. Tinamag ko kat uri agasawan to ni Eric ni Marisel. Pagbasayan to ni Eric ni Marisel. Tapno di kasta ket duwadan to nga agasawa timang manage iti negosyo nga tawid ni Eric kada gidaganak ken kuana. Businessman kada businesswoman kada gidaganak ni Eric. Naggraduar maten ni Eric iti business management. Ket ni ito agasawa di kiti duha. Isudan to ti mang manage. Ket siyempre ituloy tumat ni Marisel tagbasa. Ay, nana, nga doon tigdikat ado nga amuyo. Ay, susapo ya. Adaya saan ko amo dito'y lugar tayo. Una, tatakay ti Reyna ti Marites. Ay, isa nga chismis di gito. Agpay-payso. O, magitam. Ang grande ti kasangay ni Maricel. Kahit maawis tayo amin dito'y. Agasap. Klas nga restaurant. Unang mukdeta. Iso nga sagana ka ha. Ito no, umatender titiga panagkasangay ni Maricel. Isuot mo ito tika pipintasan nga arwatan. Tabarbareng no adda kabagyan ni Eric nga makasirpat kang ka. Inanang, uy, namuyo mo din nga da ni Cardo. Ay, iso sa apo, Cardo. Paiso ka nga talagang adda na kinawatan nyo nang ni Cardo ti kahit ko. Oh, saan nga mabalin? Laksi din kang anak. No dahi nga Cardo ti pagtungpalam. Imatandar kam nga road Manong Nemy kat siyempre kaputa klas nga restaurant. Kada pintas met masapul met nga napintas ti arwaten ti tunggal maysa nga imatendar iti dayta nga kasangay. Nagkakalamisahan kami Manong Nemy siya digiti duwa kakabsat ko as tabat ang kininanang kat imay nakilamisaan ni Cardo. Oy, Cardo. Nanang, apoy nanang ko nam. Adamat pa'y talo nga bakante. Iso nga dito'y kami kada tatang kininanang. Ay, tatang kininanang. Daya nga nanang mo kita balo ni Tomas nga kaskanyak. Ay, kumusta ka ni Erlin? Pada nga balo. Susapo, sino nga rata ka duhayo? Agbalintong asawam, ha, Tomas? Ang kasinsin ko. Ay, iso na iba ako na tapno. Ada talong nga mangukupar ka na ito bakante nga talong at dati lamisaan nyo. Erlin, alagto ka nga Roden, Cardo. Nagkapay ta. Si Kamat, kitamkit kuskusilapan na kaninanang. Manong Nemy, kompleton dagiti umatendar kat ng rugin ti programa. Idi makitak ti kasinsin ko Manong Nemy umapapalak nakapinpintas kas lamay sa nga prinsesa. Nagpintas ti arwatan na Manong. Kan may bagay kang kuwana dagiti naiarkus kang kuwana nga alahas na. Manong Nemy, biyang kumit iti umapal siyempre. Aglalalo kini nanang Manong Nemy tamakita na mga tilanga dagiti naganak kini Kasin Maricel. May sa kalamisaan mo ti ayanda Manong ni Maricel, ni Eric dagiti naganak kini Maricel kan naganak kini Eric dagiti agabalayan tubi ako nada. Ini programa Manong Nemy in-announce ni Eric nga kalpasan dito yung grande nga kasangay birthday party ni Maricel nga sweetheart na kano sumarunon to kanon ti mas ang grande nga long table Manong Nemy ti panagkalaysada. Kaya kasda ko na ti palpalakpak Manong Nemy dagiti nakangig iti daytang yung pakaamo ni Eric. Yaninto ta idetalyawak ni Cardo Manong Nemy imisam lang. Kaya't mukha di matakas tati ang grandin to, nga kasarta. No, di ka man nagawin ka sa taktakari. Maangay to sa jay bangkag. Adan to, adag sa sarunong tulda,
nga linong kaya nakadito nga lamisaan to kada tinatakari. Sweetheart, nagtakawagan sweetheart. Madlaw na ka ni Nanang sa nakakayat ni Nanang. Nga meditating rabi Manong Nemy kalpasan ti padaya. When iri ta sa pulak ti CR simurot gayam mga nung Nemy ni Cardo kangat. Iri din marak iti comfort room ginuyod na. Cardo apay? Itaray ka. Anya? Itaray ka. Intan, dito yung likod ti pagnanta. Oh my God. Cardo, saan? Cardo, ipatan na Cardo. Manong Nemy, awan tinaaramid ko at anapigpig samat ni Cardo ng bitisyak. Agikisak kumangam jakmat inaramid. Iti kurong-kurong Manong Nemy, iti kurong-kurong nga nagluganan da. Isumat iti nagluganan mi. Yan, iti ang pandar na sumakay kan. Si makayak met Manong Nemy sa ako inarakop iso na. Cardo, anya tayo koy. Papananta, iti agawit tan. Nalpastamat ka nga nanganin. Ano pala obrata jay. Dananang kindig iti tuwa kapsat ko. Makamudan tulatan. Datulaga ko ni tatang. Isudan to ni tanton tatang ti makamo. Iti pagluganan dang agawit. Agawid tan ko na Manong Nemy sa bali mat tinang iturungan na ti kurong-kurong na pagkami mat itiigit ti baybay. At simrek kami Manong Nemy iti open cottage iti tarakupan nak ni Cardo Manong. I love you. Cardo, anya kanja. Anya nga rin kahit mo mamasama kita. Tapno mapatalgadan ti relasyon ta. Kahit ko adan mapasama ka na ta. Naka-alisto ka Cardo. Kas kala ni Coco Martin nga Cardo. Kinunak Manong Nemy ta naka-alisto nga inamalan naman hindi iti bibig ko. Iti may kaduwagon taway nga nakapapaot katamok mata na balsen de ita nga agek na. Aging kang inikat nanti arawatek Manong Nemy. Kat kaslasaan ko na pupuutan nga simrek kami itikpan na kasiled de ita nga cottage. Impay danak Manong Nemy iti kama nga gururay kasla aklaletson Manong Nemy nga naidasar iti dulang ni ayat. Kat kastaunayin Manong Nemy iti panang kinikinit na kaniyak ng runa dagiti birhen apturod mansanas iti barokong ko. Manong Nemy 19 idin titawan mi ngagpadpada kini Cardo. Kastamat siyempre kini Maricel. Karugrugson mi kaob-obingan mi Manong Nemy ket pinalubos sa kisuna. Indasar ko ti bagik, inpaay ko ti amin-amin ko. Inted na ti amin-amin na, ket nagtipon day nga bara, na ayat anapudno, bara ken bara, ayat ken ayat. Naging ka Manong Nemy nga nagmaymaysan ti bagimi ket nabura ken ti kristal asal salmet metak. Napisang na napigis ti talon ti langit Manong Nemy ket nakastrik kabin at tinukturok-turok. Tinukturok-numin ti langit Manong. Akalpasan day ta Manong Nemy nagsangitak. Ano ti kasangit mo sweetheart? Galalisto ka Cardo. Kahit ko ti sigurado eh. Ano ko mga sigurado nga magbagam? Sure na ako. Namuhunan kan na adam kukuha kan. Diyan kamin kahit nga tong parin ti bili ni nanang mo. Bili na nga niya. Nagpapindas ka man, nagpaseksi ka man. Imbes nga tiyandaan ti pagtrabaho, magtrabaho ka ba diya mohol. Tap na rin kasi damat makasarak kang kabak na. Umapapal ka ngamin kini Maricel. Saan anak umapal kini Maricel? Ninanang mo nga ron ti umapal. Gagangi day ta. Takayat nga ron umasenso ti biyag ko. Biyag mi. Babain ka niya. Gabutawan ti asenso ti biyag mo. Ti biyag yo. Nusyak ti mga asawam. Uwan na pakiasawa. Cardo. Iba't patag ka. Hindi pa'y laeng. Cecile. Iba't patag ka man. Naipay kumapay nga ron ti bagi ken ka. Nusang kang iba't patag. Ngam mabiyag na tangata. Dita nga pampatig. Kasano nga masenso ta?
no agpangal ta ti ayat. Ayat kanayat ti pagpunan ta. Agbinulig tayo tirigat kan namay. Ikarik kang ka Cecile. Itid ko kang kalkalik kubang. Saliwanwan kan pintas bihat. Kasano ko ba? Ikarik kang harot kang ka. Rinugyakon. Di mo laan mo. Numano nga ta, manutitaragan kung nga baka nga nakawaway sa dya kapanagan. Sa dino, kapanagan yung takarayan, tangat karayan. Lunugyak, hindi karadura ti high school. O manong atawanin, 4 years. Aglaklako ti tirawan. Itamang palang mo ko, natutarakan kung nga baka. Dandanit tinawen mo nung pinulan ngaglakoak. Adun ti ornong ko di bangko. Ket no kasano laeng makagata nga iti daga nga pagbalinak nga farm. Agasem adantun bukod ko nga farm, bukod ta nga farm. Iti data nga farm sadya itong ipatakder ta ti may nga palasyo. Nga pag naedan ti ari kan reyna, kan pag naedan dagiti prinsesa kan prinsipe. Kardo, ti kadlaing mo nga Arapaap. Arapaap kan Arapaap ta. Gabot ibat patag ka unay Cecile. Uy, ano man ti? Kardo. Masansan maten Manong Nemy nga da mapasamak kada kami kini Cardo. Nukas ta nga dagundaway mi. Ta inawis nakpay Manong Nemy ti balayda. Ken inawis nakpay Manong Nemy nga napang kami. Nagpastur ka iti taraken nga baka iti kapanagan. Maraksi iti data Manong Nemy. Nakagatang ni Suna iti panglawaan nga napintas nga pasdekan na kano iti farm na. Ngayon saan nga dito syudad ba nung iti sa bali nga ili. Nukas kasano laing rugyak to nga pa-develop. Ano to Brian Tadtoy? Yung pakitak laing kang ka. Dagadan to dito eh. Alis to lang dito eh. Mapukan to dagiti kayo. Adan to maipasdek nga panaka rest house. Sadya nga paset. Sadya to nga may parakter ti balay ta. Agrahan ta iti kwa. Dito ti baka piggery ken poultry. Nagadayo. Huwan masapul nga dayo ti balbalay ti piggery ken poultry. Tapno, handa kang i-report. Sa bagay. Sala nga dayo ta. Gabot dito nga paset. Adda ng baba nga paset na makutkot pagbalinantang pispan. Ada piggery, ada poultry, ada pa'y piskarya. Agdagdagainam ka ka ni Cardo. Hangat agdagainam ti amin, pudpud no. Nalimid ka madgayam nga baknang. Ayun nga Manong Nemy nga nakaawat kami kadana ng timbinasyon para ti panagkalaysan da Maricel Manong Nemy kani Eric. Iti simbahan tinagkasaranda Manong Nemy ang grande nga talaga. Ado dagiti umapal kani Maricel. Ngam siyak sa anak ng umapal. Napimbindas to ibiyag mi. Kani Cardo ngam ta kayo. Kunaklatan tinakam ko. Ngam kastaon na ti apal Manong Nemy ni nanang kat ko na naman ang kanyak. Ay no. Tuladam ti kasinsin mo. Nang awan pagtanagan nyo. Napimpindas to tibiyag ko. Tibiyag mi nagbaling asawak. Ngamitisona. Anya? Tagtagainap ka kadi. Kasano ko mga maipay ni Cardo dahi ta? Dila mo no kasano kinabaknang ni Cardo? Ay, apo ay, baknang tapa nagpuspuso na kawan. Kadain yun to. Sabi ko mata saan itong problema at kasinsin ko. Sabi ko problema. Kanay kamang hindi baknang. At dan napintas nga balay da. Kasi siguradong ituloy ng tudagbasa. Damag ko. Kani kasinsin ko. Sino kasinsin nyo? Ni inana.
second degree ka kasi ngayon kat kini Maricel, dakam kininanang na first degree kasi. Nadamag kini auntie. Ay na, isot gabunan nga sa ang kayat ni Maricel nga agsikog. No bay kayat ni Eric nga madanin ti anak, takayat nang harot agtuloy nga agbasa. Tapay kita kayo, di yo kayat, nga dana po ko yo. Tapay. Anda ka di mapaspasama ka na kayo kay Ricardo? Ha? Kaya masigog kang kasta? Cecile, di ka agang angaw kasta. Agang angaw na nang maulawak. Na nang ubo. Napuka ko di puot ko Manong Nemy gidag sublin di puot ko at akong ti ospital. Inanang timang banbantay kanya nang napasama gaga. Nagpeso matgahim nga masikog ka. Nang bale siguro may sa nga bulan tibag panagkasarmi agkasari kayo matan kay ni Cardo kasta ang malaksudan do yung kahit nga kasarnak taga nakakabalasan ay apo ay nakalalistubat kami deta ka Cardo. Hindi baga kay ni Cardo ti amin Manong Nemy nagasaganan yorwari ko ti bagam nga masikog kaing tadan rason tapno ikasarkan tapno gasawa tamaten. Manong Nemy simple laeng tinaangay nga kalay sami. Tako na ni Cardo Manong Nemy nga nadya magastos ting krante akasar. Itibon ng tulaeng nga manong itipuonan na. Tapno di kasta kat malpasen ti farm nga madama na idi nga ipot-potap. So nga sa ti tao idagkasar kami met ka ni Cardo ay nagsupa di launay kad kakabsat. Nakapinpinas kayong krante ti kasar da Cecile ay da Cecile da Maricel ken ni Eric idinto ta kasar da Cecile ken ni Cardo ay nakapimpiman ay lala kasta la ti biyaga kunada. Manong Nemy simang petak nga rudan siyempre irisidong dagiti naganak ken ni Cardo ta awamat pa iditibukod mi nga balay manong. Ngimidi tagal pasan lang tinam nga bulan Manong Nemy addan nga naipatakderen ti balay mi iti sakup ti farm nga nakadevelopen Manong Nemy nakalalisto. Kat saan natin na kurong-kurong Manong Nemy ti logan ni Cardo. No dikat ada maten pick up na ada pa van na nga service na Manong Nemy. Idinto damag mi Manong Nemy nga ni Maris sa lakasinsing ko ket dangdangran kano ni Eric. Inipas nga ko Manong Nemy ni Cardo Jr. adadan tiragsak mi. Adadan Manong Nemy nga piminta sa dimuras ti biyak mi nga masenso Manong Nemy. Iti negosyo ti asawak negosyo mi. Ta ada pigari, ada poltrina Manong Nemy na kami ti bang supplyan kadagi di baboy kan manok. Manong Nemy kad tilapia iti syudad kan gastamatan nila dumapay nga paset ti Locos dito'y Cagayan agramamaten dito'y Lucosor. Irinto ta tumawag kaniyak ti kasinsin ko. Hello Cecile kasin. Oh Maricel, kumusta? Ana, ituloy mo tagbasa? Mayat kang kata may ituloy mo siyak ni damatan anak ko. Nuas ka sa nulay. Agadin to ni Junior. Kahit kumusta? Namatan anak yo? Ano kang kanayon kayo samat nga mapanagpaspasya di Boracay, Tagaytay, Bagyo kaya napangkan sa PNG Hong Kong. Damag ko nga napan ni Eric sa di Hong Kong. Siyempre kadwana ka. Saan nga siya ti kadwana? Sino nga ti kadwana? Diyay babae na nga nasikugan na. Anya?
Kinaguranak iti saan ko panaganak. Ti panagkontrol ko. Ket iti sa anak mo tin nagkontrol. Sa anak mo nagsikog. Iging ka nga na. Daki relasyon mo tin sa baling nga babae ket masikog di babae na. Pinagtalaw nak mo tin. Anya? Sa balin ti kadandan na ni Eric. Ayun mo nga rodan kasi. Dakti ti balay. Kimutungak ba yan? Imbagpay kang ka Cecile. Tasikan ti baknang. Imbagpay kang kakasin. No may sumarong kar Manong Nemy dananang kinagiti dawa kakabsat ko dito'y farm ngayon ti balay mi. Nakaragraksak ni nanang manggid kita ti pintas ngayad ti lugar. Ay, sandak lang nga maalang nga umaigtrabaho dito'y ha anak. Kadyo lagi dinang. Nga na obrayo, kaya tumulong ak tita pigari ken poultry. Di ka bilang umay jabalay, ta aywanan yun ni June, ket ni, at daman abu ko yung tiyan ko. Anya, kung suldon na kayo. Gadig di duwa kakabsat ko, isuda tumayag trabaho ng bakasyon na. Nagtulagan min ni Cardo ti amin ng saan nga masyakti agbasa. Ngayon ni ading ko nga June, ti pagbasain mi. Saan ang tumatulungan ni Bonso? Uno saan? Tulungan mi ida nga doha. Basta lagi di ka hamayatan nga awan ti panagklase da, umeda tumulong ditoy. Datat nagtulagan mi nga asawa. Ay na anak ko, sa kamat gayam, tinapintas ti biyak na. Alawan anak ko Cecile, thank you anak. Pudno, iti Arapaap ko. Nga sika nga inauna nga anak ko nga inauna nga kabsat di duha kabsat mo ket sika ti mangitag ay ti biyag tayo kaya daghaman anak ni Apo Diyos ti rumbi nga pagyamanan tayo nang tainsagot na ni Cardo kanya nga baling asawak kanin sagot na nga sutag baling nga manugang yun nagtultuloy Manong Nemy ti kagat ken kaadda ti swerte mi gagat ti asawak gagat mi ngagpadpada ken kaadda ti swerte mi ta adamat dagiti gundaway nga medyo malugi kami Manong Nemy ngem sami met nga itulok no adaman dagiti panakalugi mi ti sumaruno nga gundaway ganan siya kami nga maabrot bintumit lang kada ti panakalugi mi tagunadan Manong Nemy nga saan agtalinaed ti asenso ti biyag agtalinaed ka di Manong Nemy iti kinapudno ti tunggal may sa kada kami nga agasawa tatilikodan Manong Nemy tinten ni Apo Diyos gabindisyon kada kami iti pintas iti gaget mi nga panagbunga digito nga panagananos nagbalingan na siyang pet ti asawak Manong no payado na giti mangibagbaga dinto nga tag chicks ni Cardo iti kasta nga kinagwapo na ken kaado ti kwartang igaman na Irintot ako namat na kinaduma ay na tumultulong man ngagpaiso ni Cardo ngem adarason tapno tumulong. Kaya kasi pa nagtulong na karigdi kakabsat ni Cecile. Kaya sarunudan itong graduate ti college kada pindas tumatan di biyag na. Ay, uray na nabalo ni Arlene nga nasapa ket gapokin ni Cecile di pa nag-asawa na kay ni Cardo agad masinsumil na ti biyag na. Ang kitaem de Maricel nga apalan tayo idi Jesus alat biyag na ita awan adamat manan sa dyaa mall nga ka-sales lady ang ay na ay kita nyo lang ti biyag aya idi agdama Manong Nemy talo dagiti anak mi kini Cardo uhen adda di pa nagsarding idi Manong Nemy idi pa nagtarakan mi ti dingwen gapo nga rod kada kiti sakit ti dingwen ngem te pagpintasan na kalpasan ti naglasatan tayo nga COVID Manong Nemy agdama ita manen nga pimintas ti negosyo ti piggery poultry ken kastamutan iti piskarya adan itagpadpada ti higher grade Manong Nemy dagiti anak mi ken ni Cardo edin to taddan pamilya dagiti duwa nga kakabsat ko ket napintas ti biyag da napigsapay layang ni nanang Manong Nemy nga tumultulong kada kami dito'y farm
Idinto ta ni Maricel Manong, inalami, nga empleyada mi. Awan pa'y asawa na kasukat ni Eric. Diyan mo, nuntun ka nga maprobaran di analman ti kasarda, tapno makapagkasarmet da Maricel, kenti may sa kadagiti empleyado mi. Taisuda ka nun ti agnubyo. Dito nga rin, di ba kasalita, Manong, kadagyaman naglaon na iti anus mo nga nang ibasa. Kahit sabi ko madadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan tibihag, kadagiti padak nga dimngeg. More power to your program, Manong, and God bless. Toy nga rin, agyaman nga pagaya mo, Cecile, itilawag City.